Sevgilisinin aldığım kanalım. Biz montajımız mayonez almıştım. Bana ne bu menin? Ne bu? Hoşça kaldı mı? Biz mayonez dedim. İster biz mayonez almamız gerek. Şimdi bir mayonez dık şimdi gerek. Mayonez de vermiş. Şep. İzleyen atlaşımımız biz. Mantı geldi. Эй, трах, вот синьку там жиюз ба? Sen uzat. Tavsiyahta jetavat. Televizyonu kapıştırmak. Ben alayım da. Şey. O satışı mantını. Ay de. Tu mantını ısıtık ben istemengdir. Giydirmengdir dedi. Yine nemen giydiremiz deb alımda akıl geçet. Onun kasına mantışı oturduk. Oh yine. Ya jaktım mayonez. Şimdi traktörler kuturum diyor ya da. Şimdi traktörler kuturum diyor. Anlamışsın. Şöyle boş iş büyüdüm. Ay. Sen. Koymuş. Манар деген заңғардың жасаған мантысы заңғар өтір нандарды салып өтіреді ғой, салып жіберемін ғой. Сосын ішіне заңғар салмай ішінде мындай не салады деп салып жіберемін ғой. Қап қалың деген. Қазір жек көрейін, жейші. Жаттыңыз. Жеп көрейік. Заңғардың өз тамағын өзінің үстінде жеп көрейік. Ұстар. Заңғар жетті. Өтірәзі заңды ойнадым. Заңғар жеген жоқ. Мен жесалым. Ішіне осындай қана ет қой. Ішіне ет бітіп қалды. Қалды бұл? Қамыр жесін ба? Мен жемеймін. Сәлем.